Dobar dan i od mene. Vi dalje pratite Vizitu, a ovo što ste upravo imali priliku pogledati je spot koji pripada banjalučkom trojcu, koga čine Dust, Drakac i Rope. Riječ je o pjesmi koja spaja muzičke pravce kao što su big beat, reggae, hip-hop u skladu sa onim što svaki pojedinac ove ekipe poštuje, sluša i stvara. No više o svemu tome reći će moji današnji gosti, sa nama Drakac. Dobar dan. I DJ Dust. Dobar dan. Dobro, aj sad, ko se krije iza ovih nadimaka? Pa iza nadimka DJ Dust krije se Bojan Vučen, bivši student arhitekturi, sada diplomirani inženjer arhitekturi koji se rekreativno bavi muzikom. Ma da mi si ovako daleko sad bi ti stegla ruku, svaka čast, diplomirani. I? Bez posla. Drakac ili Savo Drakulić, apsolvent filozofije i sociologije i muzički novinar. Odlično. Evo, kako je došlo do saradnje i stvaranja ove pjesme? Pa mi se inače duže privatno imamo organizaciju Bato Vibes koja se bavi organizovanjem žurki u Banja Luci, tako da već duže vrijeme, neko godinu dana radimo žurke i svako od nas se na neki način bavi muzikom, kreiranjem i odlučili smo jednostavno da pokušamo da napravimo jednu pjesmu koja će biti plod naše saradnje. Je li bilo teško s obzirom da su to, čini mi se, različiti pravci, da duše ne razumijem se baš najbolje, ali... A u stvari je to ispalo na kraju i Bože, kako da kažem, u stvari je to bila pozitivna stvar što su različiti pravci. Znači, svaki je odradio to čime se već bavi najbolje u tom momentu, tako je ispalo kako je ispalo. Ljudima se svidjelo. A ko je radio ovaj spot? To je Bojan radio. Pa Bojane, svaka čast. Da, ja sam radio spot, tu isto se bavim, znači, rekreativno. Proučavao sam neke programe, znači, za videoprodukciju kao što After Effects, Premiere i ovo je moj prvi, znači, spot koji sam radio. Isto čisto rekreativno, znači, pošto volim i filmsku umjetnost i to je isto bio jedan od izazova, znači, da pokušam tu svoju kreativnost, znači, da artikulišim kroz taj, za početak, format, znači, nekih 5 minuta. I kreativnost pršti na sve strane, koliko vidim. Pa, s obzirom u uslovima koje smo radili, spot je, i po mom mišljenju, možda je to neskromno, ali za uslov koji sam imao, znači, to je amaterska kamera, budžet spota je minimalan, znači tu je nekoliko piva. 10 flaša piva, 2 čipsa i 2 kutije cigareta. Znači mislim da bolje ne mogu da ispadne u svakom slučaju. Ja se slažem. Evo, ti si pomenuo reakcije ljudi. Kakve su reakcije ljudi? Znaš kako, ja sam iz početka bio malo skeptičan prema nekim komentarima naših prijatelja. Mislim da mi one ne zamjere, ali znaju svi na što mislim. Znaš, pa kao to je dobro, je odlično, je savršeno, je... Koliko god mi znače njihovi komentari, a znače mi naravno, baš sam se prijatno iznenadio komentarima kolega muzičara. Znači, meni lično su se javili iz benda ZA, koji su nedavno sad svirali na Demo Festu kao predgrupa, čini mi se Stereo MCs-u. Onda javili su mi se iz Defensa Tuzlanskog. I što su rekli? Definitivno imamo podršku njihovu. Znači, zadovoljni su tim. Jedina podrška koju dobijaš? To je koju dobijate? Kako misliš, u kom kontekstu? U smislu, eto, mladih alternativnih bendova. Pa, znaš kako, podržali su nas i novinari, evo, tu smo, jel? Imamo stvarno podršku sa svih strana. Da te pitam, da li imaš uslove, da li imate uslove da se razvijate, da razvijete ovaj pravac? Ja mislim da da. Da li Banja Luka ima publiku? Na to sve mislim. Da, naravno. Mi smo imali promociju spota, ali samo da završim ovo. I imamo veliku podršku benda Sopot, banjalučkog benda Sopot, Sopot ako nije najbolji bend u BiH, onda je definitivno najoriginalniji. I baš mene lično puno znači, vjerujem i Bojanu i Pieru također. I kažeš imate podršku, gdje vas ljudi mogu čuti i vidjeti? To ne Bojana kaže. Pa u suštini, ja se djelomično slažem sa tim. Banja Luka se jeste razvila u zadnje vrijeme ta neka alternativna urbana scena, ali ovo što mi radimo je na neki način uvijek avangardno i za tu skupinu ljudi, jer mogu da se broje na prsti ljudi u Banja Luci koji slušaju, recimo, Big Beat. Imali smo problema isto sa zakazivanjem termina žurki, pošto tu sad gazdi su skeptični kad mi dođeš, ispričaš im, pošto nije ni jasno ni šta je to ni kako je, ali u suštini, stvari se menjaju nabolje. Otvorilo se sad tih par klubova u zadnje vrijeme gdje se pušta ta urbana muzika i gdje se skupljaju ljudi koji
tu slušaju, tako da verujem da će budućnost, evo, sam, znači, ovo gostovanje dokazuje, znači, da pusti možda neka svijetla budućnost. Evo, koliko sam ja razumela, Drakac misli da imate podršku, ti, čini mi se, malo manje se slažeš s time, možda imate podršku, ali nemate baš najbolje uslove. Podršku neke ekipe iz grada i tu u suštini ostalo sve svodi na nama, a sad neka šira podrška. Hoće li kreativnost naći način da izađe na vidjelo? Pa, apsolutno, znači, u suštini muzika, barem onako kako ja posmatram muziku, je tu da će kvalitetna muzika na bilo koji način doći do ljudi ako im se svidi i proširit će se. Znači, pusti bendovi koji su bili potpuno anonimni i zahvaljujući svojim kvalitetima, znači bez izdavača kuće, bez ičega, neku promociju preko neta se proširilo, tako da verujem da današnje vrijeme pusti mogućnost, ako je stvar, ako je pjesma dobra, ako je muzika kvalitetna, da se na taj neki način širenjem od ruke do ruke da se proširi to. Jeste, možda mediji ni ne trebaju, ako su u nekoj mjeri nezainteresovani. Pa potrebno su mediji, ali čisto oni sam da ubrzavaju taj proces, u slučaju da je to što se prezentuje kvalitetno. Znaš, ona već ispravna priča, internet je tu. Da. Znaš, to tako se najbrže i proširio. I spot, i single, i komentare su naravno preko interneta dobijali, niko nas nije zvao na telefon od tih nekih ljudi, recimo iz Srbije, iz Hrvatske, a bilo ih. Odlično. Da, mada su podrška medija, kao što je vaša televizija, vrlo znači, jer kod nas još uvijek internet nije, mislim, širi se internet, ali nije, verujem da pusti veliki broj ljudi koji možda nisu bilo mogućnost da pristupi tom sadržaju. Dobro, svaka pomoć dobro dođe. U svakom slučaju. Evo, vidjeli smo ovaj single. Koji su dalji planovi? Pa sad imamo, znači... Što ste se tako pogledali? To tako odlučujemo ko će da odgovara. Rečni dogovor. Odgovorit ćemo, bojte se ne brini. Pa po nekom, meni se relativno svidilo, znači kako sve ispalo, pa sam planirao da radimo neki, ovo je bio neki probni balon, znači ta stvar spot. Planirao sad da okupimo neku ekipu, znači ovo se rađeno kompjuterski. Sad planiramo da okupimo band, znači, sa živim instrumentima i da pokušamo da kombinujemo, znači, elektroniku sa živim instrumentima. Sad trenutno smo u fazi formiranja. Tu se vrti dosta ljudi iz Banja Luke koji sviraju, pa kad sklopimo tu neku idealnu ekipu po našim nekim mjerilima, onda ćemo početi da snimamo te neki mini album, EP, znači, ne nešto preš da smaramo ljude, možda neki piće iz pjesama, pa ćemo tu isto pokušati na neki način da distribuišemo ovako od ruke do ruke i ono, ako vi izađete susreti ili neke druge medijske kuće. I to je to, znači da odradimo neki svirki, da napravimo dobre žurke, da se mi uživamo u njima i to je po nekom... I naravno ljudi koji budu tu. Kolega novinar, imate li vi još šta dodati? Nemam, stvarno, ovo je bilo koncizno i detaljno i iscrpno. Da li ja to primam kolegijalnu podršku? Da, naravno, uvijek. Pohvalu. Evo, zaista hvala vam na gostovanju. Pozdravite Rope. Kolega novinaru, izvolite. Da, to sam zaboravio. Kad se spomenula Ropea, Rope je inače član hip-hop sastava Brutal Protest, s kojima Bottom White dugo sarađuje. Ovom prilikom, odnosno nije mogao da prisustuje, ne znam tačno koji su razlozi, jako kratko smo se čuli. Uglavnom, Brutal Protest sprema novi album, to je njihov drugi album, čini mi se tako. Zove se Sloboda govora, oni za sebe imaju, znači, jedan album u svom samostalno izdanje i 3-4 spota, ili tako? I to je to. Znači, pozdrav Pieru, valjda nas gleda. Svaka čast. Išta, vama, znači, jedno veliko hvala što ste nam izašli susret. Hvala vam što ste bili ovako divni gosti i uljepšali ste vizitu. Nadam se. Jeste sigurno. A mi ćemo vizitu nastaviti novosti